right now. Mu twari twateguye ni na byiza ko dufite umukozi w'Imana Prophet araza ngaha turaza kuba dufite ikiganiro cyiza. Ikiganiro cy'amasaha 2 ntabwo aza kurenga urukumva gutandukana kw'ingo mu bimukira. Introduction, gusobanura twagiye so ahangaha ndashaka kubaza, reka nze mperewe kuri Gisetsa urukumva. Ndashaka kugira ngo duhere ku impamvu y'ibibazo by'ingo mu bimukira. Siko bimeze? Yego. Ndashaka kugira ngo niba uza kwifashisha kuri ntuza Irana guhaye, niba uza gusubiza mu buryo bwa itsoke, ariko tureka tumaze turebe impamvu z'ibibazo mu ngo mu bimukira. Ibi bibazo ni ibihe, biterwa n'iki? Nk'umuntu umaze igihe kirekire muri ibi bihugu, utekereza ko ibintu biva hehe, biterwa n'iki? Urakoze cyane Godfather, ikiganiro ni cyiza cyane, ki very educative, kizajye ahubwo gihoraho. So broken homes muri ibi bihugu, muri immigrants and families, ubundi biterwa na overwhelming n'iterambere, kuba batinya iterambere cyangwa se bumva ibintu bihindutse bakaba overwhelmed muri adjustment, digestinga kuba muri bino bihugu, culture, no kumenyera culture y'ibihugu bajemo, aribyo twita integration. Integration ni ukwimuka ukaza uko ushaka kuguma muri culture yawe, ariko ushaka no kuza gufatanya n'abandi ukamenya culture y'abandi. Relocation ni ukwimuka ukava nko muri province ukajya mu yindi, ariko integration ni ugukomeza culture yawe ariko uje kumenyera iy'abandi no kugira ngo wisange muri culture z'abandi. Rero duhura na extreme stress, duhura na time management. Kuko hano time management is very important. Hano ibihugu bya hano time, isaha, umunota nukuba wakoze ikintu. Umisinze gatoya utagendeye kuri time na timetable cyangwa schedule, ukagenda kuri timetable ukamisinga gatoya, igihe kiragusiga. Time ya hano sinzi ukuntu imeze, ntabwo ari kimwe no muri Afrika. Time management rero muri kino gihugu it's a challenge n'abantu baje vuba cyangwa se abo twita immigrants. Baraza bakabanza bagahura n'ikibazo cya time, ugasanga umuntu ari inyuma ari kurura, ntabwo ibintu bishyize ku murongo, ariko hano bafite schedule, bafite igitabo, bafite ahantu bandika, bakagendana n'isaha. Kandi ukuntu bakora hano, ukuntu nabonye, bari very quick, bari very punctual, barihuta koko. Ibintu byabo mu minota baba babikoze, umunsi ukarangira hari iki. Bo baba bakurikiye inyungu, umunsi ukarangira hari ikintu binjije, hari ikintu kiri constructive bakoze. Rero hano immigrants duhura na time management na ikatubera challenge. Adaptinga muri new culture, ariyo twita orientation. Orientinga kugira ngo uzaje guhura n'aba bantu, kugira ngo ukore nk'uko bakora, ube punctual nkabo, ugendane na team yabo, ukuntu bakorana na team, nabyo biraruhanya cyane, bibanza kugucanga. Mbese ukareba abantu bari kuri speed iri hejuru, wowe bikabanza kugucanga. So ukwiriye kumenya kwiorganizinga. Ibi nibyo bibazo tugenda duhura nabyo immigrants, kumenya gukorana n'abandi, ukamenya how they work together. This is teamwork. Tukamenya amategeko, protocol, rules, procedures, guhuza n'abandi, ukagendera mu mujyo w'abandi, kumenya system, uko system ikora. N'ikindi kintu gikomeye hano, ibintu byose wakora iki ni amategeko, ugendera ku mategeko.
rero twebwe immigrants tuzi kuvuna amategeko, sinzi ukuntu babyita mu Kinyarwanda. Kuvuna amategeko ni nko break rules, they don't care. Hano amategeko ugomba kuyagenderaho, ikintu cyose ukoze ni amategeko, ikintu cyose ukoze ni amategeko. Rero amategeko hano ni big deal. Tugahura n'ikindi kibazo cha equal rights, freedom for everyone. It's very crucial. Mark that down. Freedom, equal rights. Immigrants, families, kamfate umugabo n'umugore. Nibo family, nibo twita main family. Umugabo n'umugore nibo bakoze family. Umugabo, equal rights mbese iwacu tuzi neza ko abagore dukandamizwa, tubwirwa n'abagabo, ABC tugajya hasi, twebwe tugakandamizwa. Ariko hano iyo tugeze muri bino bihugu, it's very important babanza kutwigisha equal rights. Umugabo n'umugore twese turanganya rights zacu. Tunganya freedom of speech. Buri muntu wese afite freedom ye, umugore ahabwa freedom mbese ahabwa agaciro. Ibyo bintu rero byose hamwe bikubiyemo tukabyita culture shock. Iyo culture shock rero ikabanza igashokinga umuntu wari ufite uburenganzira nk'iwacu muri Afrika ariwe mugabo. So ururimi, ubwo ndagenda mbabwira ibintu byangombwa bigenda bitubera imbogamizi. Imbogamizi arizo tuza gusanga zose arizo zigenda zangiza mago. Ubu turaza kugera kuri divorce na separation, ariyo topic turiho uyu munsi. So ururimi hari igihe rubanza kutugora. Reka tuvuge umugabo n'umugore barimutse, indimi zikagorana, kandi iyo utazi ururimi nta kazi uri bubone. Ubwo rero indimi zagorana, harimo climate change also. It's very important. Climate change buri igira imbogamizi nabo kubimukira. Ururimi, utazi ururimi nta kazi uri bubone. So twebwe rero nk'abagore muri Afrika urabona nta kazi tuba dufite, tuba turi mu rugo, turi housewife. Twagera hano ibintu bigahinduka, twese tugomba gukora. Wibuke na za equal rights. Umugore yabona avuye muri Afrika ati nanjye ubu ngubu ngiye kugira akazi, nanjye kuva nabangiye kugira akazi, kandi nifuzaga ko urugo rwanjye rutera imbere. Ntagomba gusaba umugabo uko namutegekaga gura ibi. Ubu rero ninjye ugiye gukora, ngiye kubona freedom yo gukora, ngiye kugura ibintu mu rugo byo nshaka, ngiye kubaka urugo. Kandi koko nkuko babivuze, umugore niwe mutima w'urugo. Abagore dukunda iterambere, dukunda kubaka, dukunda kugira neza urugo rwacu kuruta abagabo. Hari ibintu biri special needs tuba twifuza nko mu rugo umugabo ataduha tudakora, ariko noneho ubu ngubu tugeze muri ibi bihugu dufite akazi, twebwe turi bibyiye. Ubwo rero abagore iyo bageze muri ibi bihugu bakunze kugira speed yihuta gutera imbere kuruta abagabo. Bihutira mu ishuri, bihutira kumenya indimi faster than their husbands. Bihutira iterambere ryihuse. Abagore nibo uko njewe, according to my research, kandi ashyiraho disclaimer, according to my research, abagore nibo biga vuba, bafata vuba, nibo bari muri healthcare, nibo bakora, nibo bihutira gutera imbere. Umugabo agiprocessinga kwa gutura, kwa kuza. Umugore rero yes, kugira ngo kuko urumva dufitemo ntuza nyinshi cyane biraza kudufasha. Yego, ni topic nini. Ni topic nini kuri ako kantu waruvuze, turaza kugarukaho. Yego, bishe neza ahangaha ku impamvu z'ibibazo ku ngo mu bimubwira ahangaha. Niba nakumvishe neza wakotinze ku tuntu dutandatu. Hari culture shock, imvune yo kwinjira, narindi kwandika imvune yo kwinjira mu mucyo mushya, ibibazo by'amafaranga n'akazi kenshi. Kabiri, gatatu watubwiye kubura umwanya
imiryango. Kane, wavuze amategeko mashya atuma imibanire ihinduka. Gatandatu, tubwiye igitutu cy'imiryango iri mu bihugu akangara kuvuga komoje ariko ndatekereza navuga komoje nuko utakavuze ukarambuye igitutu ku miryango iri mu bihugu bakomokamo. Gatandatu, watubwiye kutaganira bihagije no kudasobanuzanya mu ngo. So ntekereza ko akangaka iki kugishizeho umucyo. Mfite ikindi kibazo ndikuze kukubaza ariko nakakuraza gakonkludingaho. Munyemerere twakire mama Iyarwema, nawe ndabona yahageze. Mama Iyarwema